beneran. Ada bintang film Hollywood. Mas Romi. Ada bintang film Bollywood. Nado ya. Bro, tangan lu itu biasa bener lu. Bang, saya kan pengen ngobrol sebentaran. Ya tapi tangan itu. Bang, ini orang dua, orang banyak duit, Bang. Orang kita masuk sono. Besok aja ya. Ya. Ya, besok aja ya. Mendingan, udah. Gimana kalau lu ngumpet di tempayan deh? Gini apa deh? Ayo. Boleh lu kaget. Pada ngomong apa nih Pelan Amat? Udah jangan ribut. Emang apa orang ngomong kuat? Lu kenapa gigit tangan gue lagi? Rasain, ntar gue garuk kalian. Emang ada apaan? Kagak boleh gue ngomong kuat. Diam. Ih, ditampar juga nih orang. Bilangin heran deh. Ih, hah, Tahu. Udah masuk sini. Udah sana ngumpet. Orang ngomong kuat aja kagak boleh. Pasti nih ada ngomong rahasia nih. Rahasia nih. Gue ngomong kuat kagak boleh.